Evo, nakon nešto više od godinu dana najavljujemo njegovu premijeru koja će se održati u subotu u Domu kulture sa početkom u 17:30. Podsjećamo, dokumentarni film Mučenice govori o stradanjima Srba sa područja Hercegovine u logorima u proteklom ratu. Udruženje logoraša regije Trebinje iniciralo je snimanje filma, a njegovu realizaciju omogućili su producentska kuća Bridge Productions iz Vancouvera, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska i radiotelevizija Republike Srpske. Sa nama je danas izvršni producent filma Denis Cvitičanin, kome želimo dobro jutro. Denise, dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, vi kao nosilac najvećeg dijela posla, da li ste zadovoljni filmom? Ja sam izuzetno zadovoljan sa realizacijom, kompletnom realizacijom projekta. Kao što ste sami rekli, to je trajalo skoro godinu dana. Pola godine smo snimali, 4 mjeseca montaže. Finalni proizvod je nešto što je svako kad ga pogleda shvatit će kolika je važnost ovog projekta bila. Kažete mi, riječ je o dokumentarnom igranom filmu. Kako to dokumentarno? Ovo je dugometražni dokumentarno igrani film. Dokumentarni je zato što smo dokumentovali sve ono što su ti ljudi prošli kroz logore, a igrani film to je nešto što se po prvi put, koliko sam ja upoznat, radilo na ovim našim prostorima. Znači, radili smo paralelno sa dokumentarnim snimanjem i igrane elemente sa glumcima, kako bi vizualno prikazali gledalcima šta je to u stvari sve kroz što su ljudi prošli. Evo, zamolit ćemo režiju da nam pusti jedan insert iz filma, da čujemo, znači, jedno od svjedočenja preživjelih logoraša. Denise, da li je bilo teško ubijediti te ljude koji su prošli svu tu torturu u logorima da javno govore o svemu tome? Pa bilo je teško, znate kako, ti ljudi su proživjeli pakao, svako od njih ima svoju priču, svako od njih je prošao lično kroz nešto što je izuzetno teško zamisliti u pravom realnom životu. To je nešto s čim oni žive od tada, tako da je vraćati se na to iz njihove perspektive je bilo izuzetno teško, a u sljedećem insertu ćete vidjeti, to je jedan najplastičniji primjer šta je to kroz što su oni prošli. Evo, dok ne pogledamo, znači, insert iz tog filma, recite mi, budući da je ovo prvo javno, znači, prikazivanje, da li očekujete veliki broj zvanica? Da, premijera filma, kao što ste sami rekli, je u Trebinju u subotu sa početkom u 17:30 sati u sali Doma kulture. To je prvo javno prikazivanje i očekujemo izuzetan broj visokih zvanica. Pozvani su ambasadori, pozvali smo visokog predstavnika, pozdravni govor će održati njegovo preosvešenstvo Vladika Grigorije. Imamo Norvešku državnu televiziju koja će nam doći u posjetu, tako da najvjerovatnije imamo i naznake da će nam doći i gospodin Emir Kusturica. Tako da predsjednici okolnih opština, predsjednik opštine Herceg Novi, svih istočno-hercegovačkih opština, tako da očekujemo jednu izuzetno veliku posjećenost. Evo, iz režije nam javljaju da ćemo moći pogledati, znači, najavljeni prilog. Ja ne mogu ovo pričati, preto ne bi popio lita rakije, brate moj lijepi. I ja kad sam čuo da ćete doći, čak sam mislio i pobjeći. Nemam snage više. Ja noć neću imam mira. Ja, vjerujem mi, ko braći vam govori, ko sestra, da mi se desi da dijete zgrabi, napadaju me, kolju, deru. Neku večer sam slomio staklo, jedno ću ti pokazati šako kad sam udrio u prozor, ubiše me. Ne da mi mira. Ali da sam nekom kriv, meni ne bi bilo krivo. Nek me pati, nek progonja. Nisam, imao sam prilike. Kad sam izašao od zatvore otići, nisam nikom čuo. Čak sam nosio krimice i rakije i cigara. Ja neću, da sam ga zarobio, gdje? Ja bi znao šta. A ovako, ja sve znam, je lako pogubiti. Pa može. Uhvatili ste priču od znoja 6 sati da nestane. Mogu ljudi, pušte mi. Molim vas, eto, molim vas.
Evo, čuli smo jedno od zaista potresnih svjedočenja. Denise, možete li nam reći kakva je daljnja sudbina filma? Poslije premijere u Trebinju, što je, rekli smo već u subotu, film će se prikazivati premijerno u Banja Luci od 24. do 28. februara. Potom ide serija koju smo paralelno završili sa filmom. Serija od 3 jednosatne epizode. Serija kreće srijedom u terminu koji treba da se odredi vjerovatno u 20 sati. Prva epizoda je Lora, druga epizoda su Čelebići, treća epizoda je Dretelj, a potom ćemo imati premijeru u Beogradu, u Kolarcu i serija bi trebalo da ide i na radioteleviziji Srbije. Evo, ukratko moram da vas pitam kako je bilo sarađivati sa našom medijskom kućom? Pa ovo nije prvi put da ja sarađujem sa vašom medijskom kućom i prije smo radili, imali smo neke projekte, prije 2 godine smo snimali film koji se zove Preobraženje u Trebinju, radili smo spot Trebinja i radili smo intervju sa njegovim preosveštenstvom Vladikom Grigorijem. Taj intervju je nekoliko puta na zahtjev gledalaca repriziran na vašoj televiziji i moram da istaknem da sam izuzetno zadovoljan sa saradnjom sa vašom medijskom kućom i evo koristim i priliku da se zahvalim tehničkom osoblju koje je sudjelovalo iz ovog IT centra u Trebinju u realizaciji ovog filma. Glavni kamerman i direktor fotografije je bio gospodin Tihomir Stolica, 2 kamermana, gospodin Dušan Puder i gospodin Risto Ačimović. I naravno da se zahvalim vašem generalnom direktoru koji je ko-producent ovog filma, gospodinu Draganu Davidoviću, na svojoj njegovoj podršci i pomoći prilikom realizacije ovog filma. To znači da će naša kuća sarađivati i u narednom periodu, naravno na obostrano zadovoljstvo. Pa nadam se, iskreno se nadam. Denise, hvala vam na odvojenom vremenu, naravno puno sreće na premijeri i u daljem, znači, radu. Hvala i vama i nadam se da će i gledaoci prilikom gledanja ove serije imati šta da vide i naravno i da to prokomentarišu na svoj način. Nadam se. Evo, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. U nastavku jutarnjeg programa slušamo najavu događaja za danas. Članovi opštinske boračke organizacije povodom Dana boraca danas će održati pomen poginulim borcima Otadžbinskog rata u spomen kapeli Svetog cara Lazara u krugu kasarne Vojvode Luke Vukalovića sa početkom u 9 časova.